Assalamualaikum. YouTube'da Belek Canlıkların görüntüleri. Bugün 13 Yanvar. Stari Talçoko'ya geldik. Hazır buna mal pazarının içine girip atacağız. Hazır şu mal pazarının içinde bağlarını bilip veriyor, hareket kılağız. Okay. Atın kim? Sizin atınız kim ile? Atım İsa deydi. Ya. Atım İsa. Mana İsa'nın korosuna geldik. Kozu. Mana o kozu eken. Bu kozumuz kança turat emmi? Bu kozum 6.000 euro. Kozu koşkor. Kozu koçkor eken. 6.000 so'm deydi. 6.000 euro. Mana 6.000 so'mga qo'zi qo'shqon. Bunda qaptaldatib qo'yish. Bunda qilib mana. Mana İsa'nın qo'zi qo'shqori 6.000 so'm. Mana emkisi qaysini emmi? Qo'zi qo'shqor. Buna toktu. Mana to'qtu degan. 100 yıllık toktu. Mana 1 yillik to'qtu ekan. Semiz. Bu urg'achi. Urgaçı. Mana urg'achi semiz. Mana bu qancha bo'ladi? Bu 7.000 bulut. Mana to'qtu 7.000 bo'lyapti. Semiz. Mana aka İsa'nın qorosi. Daha qaysi yaxshi qo'ylaring seni? Çoğun koylar. Daha qo'zi qo'chqor ketdi. To'qtuni ko'rdik. Buna o koy var. Bunda 4 kuş koy buna. Ha mana Semiz koy buna 4 kuş mana koy. semiz qo'y. Damlıkta koy karaç. Ha. Bul qancha turadi? 7.5 tarafı. Ha, urg'achi bo'ldi. Urg'achi. Mana urg'achi to'qtu. Tishin ko'rib qo'ymaydi mana. Şu 4 diş. Mana İsa'nın qo'yli mana aka 4 tish. Mana semiz qo'y ekan. 7.5. Mana aka 7.5 ming so'm. Mana dag'i mana u eski bo'g'ut oldi. Müyüstü qo'zini tatan so'mi. Bu müjde bu erkek kozu bu. Mana aka müyüstü erkek qo'z ekan. Mana 5 ke bu. mana 5 ekan. Bu da semiz ekan, ha? Semiz bu. Arı satmayız biz. Ya. Arı satmayız. Mana 5 ming. 5.000 Mana aka start alacakты. Бүт semiz qo'ylar ekan, bari baylangan qo'ylar. Hozir baylayapti bu kishi. Semiz qo'ylar chekesini. Mana aka mana shunday bog'lar ekan. Köbül. Mana urg'achi qo'zi. Mana urg'achi qo'zi 4 ekan. Mana 4.000 so'm urg'achi qo'zi. Ha, sizin atınız kim bilir? Cemik. Mana Jembek'tin qorosuna keldik. Endi mana qo'zilarni, qo'chqor, to'qtu, boruqlar qaysilar? O'shalarning balarini aytib qo'yib. Qaysini? Mana qara qo'y, ha? Aldım qara koy. Bu qancha turadi shu? 7,5. Mana 7.5. Arkısı 7 ge. Mana o'raki 7 ga ekan mana qara qo'y. Moğak. Mana boruq. Boruk koçkor. 5,5 ge. Mana ke. 5,5 Boruq, qo'chqor 5.5 da quyruq bor ekan. Kuyruk yok mu merinosu? Ha, mo quyruq yo'q u. Arkı. Quyruq bor qancha dedi o'sha? Mana mo qara qaşqa var 5,5 ge. Moda göy 5,5 ge. Mana qara qasqa 5.5 ekan, ha? Mana qara qasqa 5.5 ekan. 4,5 ışınlıklara. Ardan. Ha, 4.5dan öydü ekan. Qancha 4.5dan öydü qanchaga cheyin? 4,5'dan 7,5 ga çeyin. Mana 4.5dan 7.5 ga cheyin ekan. Mana ke qorosi. Yok. Mana qo'ylari. Mana al koy var 5,5 ga. Ha. Mana mo qo'y 5.5 ekan, ha? 5,5. Mana qo'y 5.5 ekan. Mana arqi tuyog'ini ko'taradi 5.5 shu. Mana Stari Talçok'ta shunday bog'lar ekan. Ha, Asqat degan kishining qorosuna keldik. Hozir Asqatning qo'ylarini hozir mana chekasidan bog'larni aytib beradi. Bu Mana u kozu. Bıçılgan kozu da. mana bichilgan qo'zi ekan. Mana bichilgan qo'zi. Semiz. Mana ke semiz ekan. 6,5'da adam çüperim da. Mana 6.5 da otdir, buni cho'tgan silese bo'ladi ekan. 6'ga çayın verem usun. Mana ke 6ga cheyin berem deydi. Emkin qaysi degan? O koy. Urgaçı koy. Urg'achi qo'y. Mana urg'achi qo'y, semiz qo'y ekan. 2,5 yaşta koydu. Mana 2,5 yoshda ekan. 8,5 olsa verem. Mana 8,5 ga. 2,5 yoshda urg'achi qo'y, semiz 8,5 ga. Oğul 1 yıllık boruk da bu da. Mana boruq keladi. Ha. Koyda ile olgan boruk da. Mana 1 yillik qo'y o'yna qolan ekan boruq. İyilik bolat da mı? Ha. Endi ushunun qancha shu boruq? Bunu 8'de atam 7.600 verem. Mana
7600 ошо семиз борукты алсаңар болот экен. Мынакей. Даяр экен, алып барып эле. Ошо коноктозо берсеңер болот экен, даяр. Мынакей даяр. Азыр эми ургачыга гарантия жок да. Сemiz ургачылар көбүнчө коз бооз болуп калат да коз чыгып. Мына могу карала башта борук да. Мына могу дагы борук. 6,5га ак карала. 6,5 мынакей борук. А могу кара 6700га. Мына. Мына карасы 6700ге. Основной бир жерде азыр кышында борук алып келебиз да. Ургачыга гарантия жок азыр. Ургачылардын көп эле бооз чыгып калат да. Мына кышында бооз калат Кышында азыр туут жүрүп атат да кырчы. Ошонун эсебинен көбүнчө бычылган алып келебиз да. Мына мондайлар бар. Бу да борук. Мынакей борук. 7000 да. Бул канча экен бул? 7 кыл берем муну. Мынакей 7000 сомго ушул борук. Мынакей. Мынандай борук 7000ге. О кара койду 7,5 кыл берем. Мына Аскаттын короосу. Мына Аскат 7,5 мына койду. 7,5 берет экен мына. Ургачы койду. Мына Аскатка деле эсли үйдөн звонт этип, чакыртып, сойдуруп эметип сеңер 300 сомго союлат экен, анан таксинин баасын төлөйт экенсиңер. Мына Аскаттын телефон номурун айтып койсок болот эми. 0505 28 01 16. Аскат. Мына Абдылданын короосуна. Абдылданын короосуна келди. Булардын костун карма. Мына Абдылданын короосу. Мойын бар гана. Тиги аркы бетинен карап койду. Чыңыз колорун бар бузот деп кумармакен. Мынакей. Алчы койдун барын. Мына Абдылданын короосу. Бул канча сом бул? 5,5 миң. Козубу? Бул козудан жаңы өткөн мал да. Козудан Токтуу болуп калган. мына токту экен. Токту мынакей бар. Олар мына 1 жылдык да. Мына 1 жылдык. Мына 1 жылдык. Бул эмне борук бу? Бул да бул былтыркы 1 жаштык борук да. Мына 1 жаштык борук. Семиз. Мына семиз экен мындай. Койругу бар. Мына мындай. Ой экен. Мына. Мына Абдылданын короосу. Моуну канасаң кызым. Бул да ушу семиз токту да 2 тишке барайын деп. Мына семиз токту экен мына 2 тиш. Мынакей 2 тиш семиз токту. Бул канча бул семиз токту? 8 миң. Мына 8.000 сомго. Семиз. Чоң койлор болот. Мына эми чоң коюна өтөлү. Мына чоң кой бул ургачы да, Ургачы. Мына чоң кою ургачы кой. Мынакей канча сом бул? Бул 8,5 миң. Мына эң чоңу бул 8,5 экен. Канча сомдон канча сомго чейин болот экен? Ошондо. 8,5 9 миңге чейин. Ылдыйкы койлордун козулар канча болот атат? 4,5 5,5дан өйдө болот. Мына 5,5дан өйдө. Мына 8,5 9га чейин экен. 5,5дан өйдө. Мына. Мына бар экен. Сураса мондайлар келет. Мынакей 9. Мына 9.000 сомго. Иә. Мынакей 9.000 сом. Ушул кой 9.000 сом экен. Мына ушул кишиге деле чалып эметип койсоңор болот экен. Телефонун кандай? 0500 402 362. Мынакей. Ушул телефонго чалып ушул койлорду ким кайсы койду жактырса ошол звонт этип алып кетсеңер болот экен. Кыңыз ким эле? Атым Манас. Манас деген жигиттин короосу экен. Мында. Мында козулар го дейм, Козулар 1 жылдыктары бар. Мына 1 жылдык козулар экен. Ушу 1 жылдык козулар канча болот? 1 жылдыгын 6-8ге мына. Мына Ургачы. 6-8 ургачы козу экен мынау. Мына бар. Аркы. 6,5 да. Мынау 6,5 экен.
Bunlar 7'den. 7000. O çoğunları 7'den. Ha, çoğu 7,5'ga çeyin eкен. Mынау çoğ koylar 7,5 eкен. Мынакей Манастын коросу. Var cemde bordolu çıkanı bilir. Ha, бордолуп чыккандар, Ha, Жем берип, бордоп, мынакей даяр кылып, мына бордолуп, сени даяр кылып сатып аткан кожулар. Мынакей. Мына азыр ошо Манас деген мынакей жигиттин сүрөтү жигит мен үчүн жигит да кишикен. Мына Манас деген стартапчокто кишинин короосу экен. Эми мына Манас мына эки корооңду мына козуң тетиң 4,5 дедим, бу биринчисин. Bu 6-8 dedi. 6,5 da buna koydu. Мына 6,5 деп мына козу. Мына 6,5га мына козу. Temiz urgaçı koydu. Семиз ургачы козу экен. Эми ушуларды кандай алып кармайсың? Азыр сен байлап атам деп атпайсың. Эми байлап атканда Baylanıp çıkanlar da уже satılgan. ошого эми канча эме жем чөбүн берип атасың? Emin şu cevin 3 ay yedi bular. 3 ай жедиби? 3 ay yedi. Ошондо күнүнө мунага канча жем чөп кетет? Мына жерде канча башыңыз бар? Hazır bunlarda 8 baş kaldı. Мына 8 башы бар экен. Мына 8 башка эми ошондо күнүнө канча расход кетип атат буларга? Sen burası kodlarınızı hazır bularga bir günde уже bir presten nem alınat da. Bir престен Ondan keyin 1 kilo 10 kilo cemden nem alınat. 10 kilo жем дейт. Мына күнүнө 10 kilo жемден жеп ушундай семиртсе болот экен. Ушинтип күнүгө берип еттен түшүрбөш керек экен булар. Булар күндө ушинтип жем чөбүн берип турат экен. Мына Старый Талчокто мына Манас деген байкеңерди. Ушунун короосуна келсеңиздер болот экен. Мынакей. Мына Старый Талчокто мында койлор. Мына мунун ээси жок экен. Ээси бир жакка басып кетти мына койлору. Улакты канча сомдо? Баасы канча болот улактын? Улак 3,5 адам түшүп берем келсеңер. Мынакей 3,5га мына улак. Жана бир Элияр деген бала жасап атты эле. Мына Старый Талчокто мына Чевич бар экен. Мында Чевич, Элияр мынакей. Сага мынау тартып берейинчи. Мынау Чевич Старый Талчокто. Анан эртең бир күнү тиги пригородныйга чыгам, ошондо дагы могу эмелер тартып берейин. Мына момда дагы бир короо бар экен. Бунда деле ошол баалар ошондой болсо керек. 4,000ден 8,000ге чейин чоң койлор да бар экен арасында. Мынакей. Мына ээлери жок экен. Мына момда дагы мындай токтулар бар экен, боруктар бар экен. Аралаш экен. Олар деле ошо мурунку Манас байкенин айткандай баалар болсо керек буларда. Азыр ээлери жок экен. Мына Старый Талчокто койлор. Баалары ушундай.